Ai jingkersian sa Ronaldo ya ke jingkeno ya ke FIFA bak la yarap ling bak ke referee ya ke Argentina ha berok kene ke World Cup hadu bakanda foi syak final. Ha ke bak Portugal ya lade kala limno hakmat ke Spain ha ke round of 16 da shikol. Ha ke bak lintiyaj jong ke Portugal ha kene ke World Cup arajar apun riu kala kudno tang ha ke round of 16. Hagaban nakaling jong Ronaldo naki Henryusin ya lekai ke FIFA World Cup watang sinru ke Portugal kampat poi final. Kata kemut naki Henryu telegi World Cup ke ba Ronaldo lami madan watang sinru umpat yo ban ya lekai ke final ke FIFA World Cup. Bat hakane ke World Cup arajar apun riu menta lapen pau sa Ronaldo baula ai jingkersian ya ke jingkeno dak baong. Baka FIFA kelong wa bam sap siapa pelat hagi di snem dua menta bat ya kejing keno da ke baong bagi referee kala yarap habarok kane ke jing lekai ha kane ke FIFA World Cup menta snem arajar apun riu da ke ba persyang ban yarap ya ke Argentina bahkan poi hadu ke final. Cristiano Ronaldo lingbak official akau kala pauru ba ula ilaj ya ke post po Instagram kata ia ke jingkeno baka FIFA kadai kawai ke bapam sap hakdik snem ke menta kabadai kum kawai ke institution bapam sap tam hakane ke pertai kum taru haka publik pus jong espejo publiko kabadai ke Spanish jurnalis Pilar Rodriguez Los Santos hakaba hakane ke video kane kadang tok kupor kabadai na ke Spain kelak kena berdarek bagi referee kelayarap ting ya kari Argentina bat kum juru ya Messi ha barok kene ke jilekai ha kene ke FIFA World Cup pakin poi hadu ke final kum taru ha kene ke video lapau ba Cristiano Ronaldo ula highlight ya kene ke post jongka hapo Instagram kabamut ba Ronaldo ru usnga menjur ya ke jingkran jingong jong kene kena tok kobor jong ka Spain ya ke jingkeno bagi referee kiarap ia keri Argentina kamtam yo Messi hadu badapoi final hakane ke World Cup arajar apun rio na pedeng kirang ilekai ki paken sai ki ban sa syong thajno hadin kene ke World Cup arajar apun rio kata kamtam na kaling jong Neymar Jr Ronaldo Messi na kaling jong Messi ulayo banilekai hadu laisin haka final ka FIFA World Cup kebawa yo raro ek champion house name arajar puar Henry kebas ngosi kadai nagwanta jong Neymar Jr berkum juru nagwanta jong Ronaldo. Hak bakane kadai last World Cup nagwanta ke jongki Henry kini ki arngut kirang lekai. Kim yo pan yokur trofi hak FIFA World Cup. Bat nagalim jong Ronaldo umpat yo ban yelekai hak final FIFA World Cup wat la wayo ban mi madan hadu hakin ruteli ki FIFA World Cup. Bat kum juru nagaling jung Neymar Jr umpat jo ban yelekai haka final ka FIFA World Cup. Namar hakisnem jung Neymar Jr hadum tausnem arajara pun riu ka Brazil kampat posyu syaka final ka FIFA World Cup. Kumta nagaling jung Ronaldo ka trofi ka bahe ka baloyo kur nagam ta ka Portugal kadai haka Euro arajar kat riu. Kublai sibun.